Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, kunaklakit din no nakasakdo kamatan iti mainom adanom si Kakaliksto. Enton madamdama pa'y bakit? Naa, anya ngay nga rod ti inuman tayo. Madamdama nga road. Ay nawaw, di ka man agar-aramid. Sakit ti maala tayo no kasta lang ti kapanunutam. Ah, Agsakdo ka itamat lang. Tama nga no agtudo inton madamdama kat sumadot kan tumanan. no agganat ka, si kalaang intagsakdo. Nagadulagit din ay bagbagam dita. Ay na, apo, makaumamatan ti kastoy. Awan pa'y kunam at tumulong kamat. Pang-aasim man ta di nakrangrangan. Nabambanog lang arudan da tao. Ay na, apo, aya. Diyak am mo kayong Kakalikstaw. Ay nawaw, apay asika tinagsak daw mahila anak kaw. Ay, no choice manan ananang. Ay nyater aramidan ni Kaliksto aya. Amuyo matan di anak yun nanang. Nagrigat amay baon. Nakailad manan akasla doon iti silid may. Mabiit man lang takasaritak dayjay ataw. Agruwa mo na. Ay na, saanan nanang. Isupay kit di apaka-estresan nyo. Di bali ta nakasaktuak matkit din iti inuman may. Saan ang nasaya at tikastang arameg? Talaga asakit ti ulo ti ipapa ay dayjay ataw. Ay na, nakunayo pa ay nanang. Nakiasawan ti kakaisuna nga anak may ngam aging gaita. Awan latta tinagbaliwan na. Nagagatmot idi saan kami pa anagdan na. Ngam idi nagdan na kami, awanan. Siya kon tinamnamaan na. Ay, nairuwam ngamin anak ko. Mayat no pagsasawam, tabarang makaamires no inaldaw ang makangal. Nasabat ko ni Rema itay di tadalan. Kahit Ipatarimaan ka no ti landlady ti balay apag-abangan da. Iso ang makipagnaad da pay laang dito'y balay. imanukot ka matadagos. Ay nawaw, apay kumaasaan kat anak tamat dayjay. Unangam. Ay na, awanan ti adu asao. Siyak ti kadakkelan iti gastos iti daytoy abalay. Saan ama ipatakder daytoy no sa anak ang nagabrod ide. Di ag nagtumot ti asawa na dito'y balay. Ay kat kapilitan tawan mo't daduma apapanan na. Saan mo't amabalin ani Rema lang ti agnaad dito'y balay. Masapol adwada. Anya. Di kan agreklamo dita. No anya ti desisyon ko, isumot ti masurot ita. Diyak ipalubos at ikayat mo manan ti masurot. Naglalaingam ngay mat. Nukas ta, agnaadare makan lindon di tawi. Wan nanang. Ay wana anak ko. Nasaya at matlaang no agnaadda di tawi. Tapno adda katulungam. Awan mat namnamaan tayo kan Kalikstaw. Bareng malag ananak no dito'y nga agnaad darema nanang. Kan bareng agbain ti feeling doon nga anak yaw. Sapay la kumaa. No dito'y ti pagnaadanda. Adda katulungam nga agsakdo iti paglutaw kan mainom adanom. Wan nanang. Ay wan gayam. Ti silid ka din ni Rema iday agbalin asilid da. Wan nanang. Dayjay laangan ti madalusan tapno nalawlawa. Mala, tulungan kan nga agdalaw sa nakaw. Siya kon nanang. Nalakamot lang kit di dayjay. Agi na kayo kit day tapno saan kay amabannog. Agtugaw kayo pa eh. Agyaman kami nanang. Agkapi kayo. Adapay mat nabati at tinapay. Nabsug kami pa nanang. Ay nawaw. Agmerienda kayo latta Wano? Kaya't yu timangan tamangida sarak iti kanan yaw. Kinapudno na. Nagmerienda kami sakbay nga imay kami nanang. Ay kasta aya. Sige. Intun madamdama nga rod manan sa kay to agmerienda. Kat
Dagiti gamit yung ay. Adda itiruar ti daduma nanang. Di daduma, nabati, sublian minto. Sige. Sumurot kami kani tatangyo, ta isupay mo tibagkatan me. Saanan nanang, kasarita mi ni Manong Ilyas inton madamdama. I-tricycle milaangan, tapno saan tayo amabannog. Sigurado kayo? Awan matkit di ti aramidan me kani tatangyo ita. Kabailan mi da ito yan nanang. Agluto kailangan itinaimas apang rabyan tayo. Anyat kayat yo aya? Kumporme. No anya ti adda, isulatan Uray anya asida, kat naimas mo't. Nang runa no da kayo tinagluto. Saan ka dilindon lakay? Wan mo't, bakit? Naihimas ti luto ni nanang. Oh, nangag mo nanang ti imbaga ti manugang mo. Ano sam ti balay mi alin doon? Dakkel unay ti balayo nanang. Kaslaman siyon. Di nakman bulaan si ka? Pudno mo't. Adayo na pimpintas ti balayo. Ti balay at di maklak. Agyaman nakitiki na yung bagyo kanyak Nagasatakla unay. Kaputa na sayahat kayo kanyak. Awan pagbabawyak ani remat ingkalaysak. Ay kat talaga amat akastoy kami. No asino ti ayatan ti anak may, napatagmatan kada kami. Day tangaron nanang. Iso ang nagasatak. Ta saan nga amin nakatugangan, kat kasta ti kapanunutan na. Ay nawaw. Agpalakpak dagiti lapayag ko iti kasta ngayon bagam nakong. Nakaita sana kon. Umay kayo tamang rabi tayo pay. Sige, umay kami anak ko. Ay nawaw, apay mat akasta lakay? Apay na. Inayadam mat angay sa ratiri daw. Sana kasta. Amom amat maturog da tao. Biglaam nga isara. Naangin, iso kasta. Madlaw mat ngayong gagaram. Di ka man sumanaw, di ta napudot ti ulo kita. Apay, anya man ang timakagapo? Kundi da magkapay lang di ta. Amok ka. No adda ti parikot, ibagam tapno amok mat. Agin di da mo kapay lang. Anya nga minda jaya. Di mo ibaga? Inton kwan, ungat ka man nga ungat ditan. Jakmat nga rod ammo, no anya ti pagpupudutan ti ulom. Maturog kit din. Ay na, no kaano ang naglabaak. Santo awan mo't ti danom. Ay una yan aya. Nanang, anya ti parikaut? Nay, si kamat gayam lindon. Awan ti trabahom ita aya? Di of ko ita nanang. Kasla dati parikot yaw. Ay, awan mo't ngaminan ti danom. Addan sa mo't manan tinako ti dita. Amangan no binaddakan dagiti tarakan dati hustayo kat napugsat manan. Mapan ko kitaan nanang. Ay nawaw, di mo mo't ammo. Ni tatang yukit di kumata, awan mo't aramidan na. Nakaturog ni tatang nanang. Syaklangan. Surutek ti hustayo. Sika ano ka ba alam? Mangala ka nga ro iti lastiko. Wala nang. Anusan yung urayan, tatarimaanag. Handa ka disimbang put adanom, nanang? Damat nakong, agyaman naklaunay Hawan na nyaman na nanang. Pudno ti atap yaw. Talaga anabaddekan ti hos, iso anapugsat. Ay na, naimbag lang ang taadda ka akatulungak, barok. Anytime nanang. Kaya't kumot ti makasubalit, iti tulong yung kata kami. Pinagnaid da kami, iti libre dito balay yaw. Ay katuan ta isungarod mo't ti maiparbang. Anak kayo, saan mo't amabalin abaybayan kayo Ay nawaw, agsarsari tatamarin adwa. Kunak tumoit, at dapalimod dagiti loko. Anya ko nang kaliksaw. Ne, adda kayo madgam nita nanang. Ikay pa'y Anya manan apalimod di bagbagam dita. Ay, kuha na nang. Awan na dyan. Anya nga awan ka no adda nang ikaw. Adda yung bagba akas dyan nanang. Awan mo. Sa bali lang tinagawatan nyo timbaga. Bakit kay ngaminon? Bakit ngam sa anak katulangan niya? Gagangay ti bumakit dahi tananangan niya. Na, pagbalinan nakmat na natulang itikas ng aramidaw. Lindon, agsarita taman. May papanitan niya, tatang. Ay nawaw, agin didam mo kapay lang dita. Apay kastamot yung tibagbagaya, tatang. Awan mo tiyam mo kabasol ko kata kayo. Hindi pa'y napalabas sa bulan, nga dati madmadlaw ko ket. Anya dahi tamad madlaw yo, tatang.
Anya ti status yu itasawak, ha? Ah, anya? Kas makitak, ket close kayo launay iti dayjay amayla. Tatang, awan ti dakas nga aramidon mi kininanang. Kahit kulang ti tumulong. At ti respeto kada kayo akatugangak. Ulbud ka. Amok nga dahil limod yu kada kami. San apod mo day tatang? Di mi maaramid kininanang ti kasi ti pampanunutan nyo. Oh, apay kasta tilangam, Lindon lakay. Bakit? Apay kas jay. Anyat kaya't maasawan. Sa bali mo ti panagkita ni tatang mo kanyak. Ay nawaw, di ka maawatan lakay. Kasano asabali? Ipagarup na nga dati relasyon mi kininanang mo. Anya? Kinasaritak nga ro ditay. Kat ipilit na nga da kano palimid mi, urawan mo't. Ay, dayta manin. Agimon manin ni tatang iti angin. Anya nga tanong pumanaw talangan dito'y bakit? Pag naudan tangay, ongoing mo ti renovation ti sigod ang nagabangan ta. Di agsapulak bakit? Siya akong timakam mo. Sika ngam kasaritak pa'y ni nanang may papan iti day ta abanag. Nanang, agimon ni tatang iti asawak. Anyat ko namrema anak ko. Ni tatang, agim-imon kit din iti asawak. Ay nawaw, iti anya agapong agimon ni tatang mo? Ipagarup na nga dapalimod jo kinilindon ang manugang yun, nanang. Ay, agar aramid mananday ta tao. Kinasarita na kanungarod ni Lindon. Iso akayat matan ni Lindon a pumanaw kami. Kayat na alumasin kami manan nanang. Ay, talaga day ta nga amam. Di namat ilugar ti kinasiloso na. Agraman manugang na, pagimunan na. Ay sus, nalabas ti kastang ugalyan na. Agtugaw ka man tag sarita ta si Kakalikstaw. May papanitan niya. Anya ginadamag ko apag-imunam kano ni Lindon a manugang ta? Diyak ilibak data, tapod numay. Ay nawaw, anya ti pag-imunam aya? Nakitak amayat ti isem yu tunggal agsarsarita kayo. Kat kanayon nakapay atulungan day Lindon. Agim-imon ka tatultulungan nak ti manugang ta? Talaga adi ka agpampanunot. Siyempre, tulungan nak ta makita na akasapulak ti tulong. Di mo mat ngamin mapanunot ti tumulong kanya. At dati relasyon yun niya. Ay, sardangan nakman si Kakalikstaw. Awan ti dakas nga aramidan mi kanilindon. Agim-imon ka man dita nga awan makagapo. Unay mat daytan. Ay na, aglablabas dayta Kakalikstaw nanang. Ay nawaw, apay ni Kalikstaw anak kaw. Agasam man tapagimuna na matan ni Lindon a manugang may. Anya? Ay, jak amo nun niya klase ti kapanunutan ti adakin kwa na nanang. Agraman pa ng tulong ti manugang mi kanyak, isyukin kwa na. Pagpanunutan da kami paikit din iti dakas. Ay kasaritak man day tataaw. Nagadulakit din nga muna. Nalay nga gimon no tulungan na kati sa bali at taaw. Ngam di nakamot ang mo at tulungan. Ay nawaw. Aglablabas kan si Kakalikstaw. Ay nawaw, apay anang ato man ti boses yun nanang. Agraman jay manugang yaw pagimunam. Di yung makitkita kaya nanang. Di kakit di maragsakan tanasing pot ti manugang yaw. Amo na ti tumulong kan bakit mau. Sa baling arod ti marikrik na tunggal makita ng agsarsarita da nanang. Ay sikat ayan ti parikaw. Narugit ti utak mau. Anya laangan nga ti panunutan ni Lindawn, no kasta man nangimon ti katugangan na. Kasanon, no pudnong adda palimod dagiti dwa. Ay, tulungam ngamin ni bakit mo, no di mo kaya't asabali at tao ti mang tulong kankwana. Nawatam, reklamo dita, ngam di mo ngarod matulungan ni Mayla. Agpakada kami, nanang. Sigurado kayo ka din, Rima anak ko. Wala nang, mayat ti boarding house ang nabirukan ni Lindon. Nalawa ijay. Ay katda kayo ano kasta ti plano yaw. Maawatan kayo matkit day, tanay. Narugit launay ti panunot ni tatang yaw. May mayat matlaang no pumanaw kami. Tapno saanan nga isyukin ni tatang. Saan matlaang a komportable ni Lindon, iti kastangar aramidan ti katugangan na. Ay, maawatak ni Lindon anak ko.
Narigat at talaga ti maaddaan iti katugangan aman nangimon. Day tamot lang ti pampanunutan na nanang. Amangan kit din no iti kaiimon ni tatang kat agkinabil da. Narigat mat lang ti kasya nanang. Nasaysaya at nulumasin kami laangan. Kat, naragsakan tapimanaw dan dito'y balay, Calixto? Gusto na, di nakarengrengen. Aglablabas kan, Calixto? Nakababain launa iti manugang tatikas dengen pakitam kenkwana. Anya ko mati nakababay ni Jay. Imbagak laang mati marikriknak. Kasanon no maamuan da abalayan day jay? Kasanon no ibaga ni Lindon aman nangimon ka akatugangan na? Anya nga itirubam nga isangom kadakwada. Uwanin, basol kon. Mapan ka iti pagabangan da ita tamakisarita ka anasaya at iti manugang ta. Nakababayin bakit? No saan ka nga agsure, nakarkaro ang nakababain, Calixto. Inton malam amapan ka ta sigurado ang nagtrabaho day jay. Sige. Mapan ka amapan, pagimunam tumot amin. Wan gayam, si kapay ti mapan agsak daw tada napatag nga aramidak. Awanan ti adu angam, aramidam kit day, taamangan no addamanen mang tulong kanyak dita kat pagimunam manan. Sapay mahilig ka nga agimon, uray awan mo't ibidensyam. Inton sumaruno, ilugar mo tikin naman nangimon mo, tapno saan ka nakababain, nawatam! Ay, nawaw! Di ka agbalin ang managatap. Pagyamanam kit di no nasaya at ti sabali a tao kadagiti miyembro ti pamilyam. Saan ang nasaya at nga amin ang makitkitam kat ikam iti dakas akay papanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.